Sengiyanibingelela abathandekayo egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Ekayo nibingelelwa nguPastor TFP Magagula nasebusuku. Bazalwane ngibingelela umpostoli SS Hadebe egameni likaJesu. Ngibingelele umama prophet SP Hadebe egameni likaJesu. Ngibingelele bafundisi bonke, ngiphinde ngibingelele nabazalwane bonke egameni likaJesu. Bathandekayo, kunelizwi uNkulunkulu angiphathise lona elitholakala laphana kuJakobe 3 verse 5 elifundeka kanje ngokusizwa inkosi. Lunjalo nolimi luyisitho esincane kanti luyazigabisa kakhulu. Bhekani umlilo omncane uvuthisa ihlathi elingaka. Baba, lizwi lakho lelikhuluma ngalo, ulinabise ngendlela ofuna ngalo. Khuluma ngalo uNkulunkulu namandla, ngibathise kazimulo yakho Baba, kukhulume wena kungakhulumi mina egameni likaJesu. Bazalwane, ilizwi lenkosi leli engithi asingeneni ngalo eminyakeni wa-2026 singene ngamandla. Bathandekayo, izwi lenkosi likhuluma ngolwimi. Ulimi liyisitho esincane, liyazigabisa, lishisa ihlathi elikhulu lilishise. Bathandekayo, ilimi liyazigabisa, lidiliza amabandla, lidiliza amakhaya abamakhelwane, lingumxabanisi ey'ntweni zonke. Kukhuluma lona kucala, liyisitho esincane bathandekayo. Nanoma ukhuluma ngalo liyazigabisa. Bathandekayo, singalivumeli ilimi lethu umnyaka usasuka lisonise ey'ntweni. Asibambe emalimi ethu. Lesitho esincane siyaceda ebandleni, siyagawula, siyashisa. Kungiloyo naloyo lonenkinga nesitho selimi, abike kuNkulunkulu, acele uNkulunkulu amsize ngaleli limi. Kuthi abantu bayangibalekela namuhla ngaleli limi lami elikhuluma kakhulu, ngaleli limi lami elingenela amakhaya abantu, ngaleli limi lami elingenela ngisho libandla lakho Nkosi.